Allah ya Allah. Ya Allah, panggillah aku melaksanakan haji dan umrah. Ya Allah, panggil namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jamaah umrah Trifun Nanggro sangat bahagia, sangat senang karena hari ini kita bawa ziarah ke Taif dan kita kasih makan nasi biryani di Taif. Ya jamaah coba lihat kemari. Oke. Mantap. Oke. Makan bapak ibu, makan yang banyak. Makan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnatin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najati minan nar.